Mema wakwa baba asafo entertainment news so sawudo afo na se Nyankopon anhum a woye dan bayire no emmoda yenyina di hu adanse ya se emre bi atwam kanea no chimbeto eyeye papa santo so efiwo ne chimbeto eyeye ofa ajako so efiwo biem ne beto eyeye bra anase yennuanum kwakuma nu ene lewen so efitu afa dia ye TV so abaye boti se bofre Papa kumasi ya uda board rasni ni nana yabuwa omunyine bo mu modiri nanso kaniye bi yechim abeto che kubiso che kubiso obi a wahwe che kusini bi adi adanse ese santo ajako lewin eni kwakuma anu kania ni bi abeto che kuso yenwa kitua checheku sorry yenwa panyi checheku wanyini wate Nidin pa ehye adakam ne Ofori Bismarck ye won wo oboase a ewo Ashanti region. Abra wonyi kakra no one ni maame etubata ekotena Amponya kro from a ewo Ashanti region. Oko ni suku ewo Amponya kro from ekosi form 2 eye JSS anase JHS. Okotua na disua so ewo Church of Christ International School a ewo Asante Bekwai abra one ni maami nua kotena ye. Enam se na obo ne homodin wo school munti otwa ne BEC no na okotua so wo Asante Bekwai SDA SHS. Okosua General Art na 2019 ena owie school. Enam se oye obi a nani gisini ye munti no ohun eye auditioning post bi a ewo Asante Bekwai na enumu ena odikopie ho a odikohia eye Rich director anase director e friend Rich enam na ho brase ni obu a na owo masa director inti director no so ede no ba kumase mpeinfo se usuban de obekwa na usuban de obeba enam se owo suban panti director Sadat eso ede no eba Accra Enam duaso na ahuma ahunusoro sa ebewe eye ampapa enam eye rasnene Dr. Laiki so na ene checheku obia ehunu wo YouTube rasnene eni checheku ekohia wo set bi so na abra omuhia eno se santo kania bi ehran wo wo so eninti meno beye adwuma ebrere so a na so obi na bo no nyum enam se ebrere na so nti Tracy Boache so discover eye kanea no enti oche no $2,000 free. Se ena eye wo first time a wo hwe Safobafo entertainment news a mesra wo se subscribe mami. Principle number 1 our financial freedom eye active income. You can active income as a trainer and say sika unya fi adwuma wo ye ama obi anase wo ya. I start to do nkwazatum gloria de oh no. Get on it. Excuse me? Are you talking to us? What? Alright. Well, look, 30 cities upon ascension. So what? Okay, what are you trying to do? Let's go. Oh, say. Oh, but in Piano, do we see Hano? Let's go. Forget him. Akache ogana bibisi ana matu kakra na ya yeni say yesu ni party sema ukuna na okay okay maybe so me wo prekese ni bank ni body bu onka me ko fufu ba me nyu obi a beso mu akọ fufu ni And I make my kobo. Sir. How brown? Okay, in them pacho. We get it, ma'am.
Oh my God. Hey, what are you trying to do? Let's go. Like TV so good. Principle number 1, our financial freedom active income. You can active income as a trainer and say, Sika, unya fi adwuma woye ama obi anase woye ama company bi. Obi here active income for obrasha se no. So when we school anase when nya kwanyampo anko school a, uhia se ubeye obi adwuma. For the beginning no, ubehwehwe adwuma humble. When nya adwuma ene wo certificate anase wo school ana onim de ekokra uhia active income uhia adwuma ebetimi de sika abrewo. Active income no so when nya adwuma pe unya sika, your friend no work no pay. But sa active income we intimi ema financial freedom. So obi anu obefa obebi adwuma se obetwe osika ama wanya sika ase no. Da bi ndi bi ni wo sa. Rule number 2 for acquiring financial freedom. Dako abaiwa bi koba station se okope trotro akọ eye kejetia market. Abra odru bus station hono na timetable na ebo hono kire se trotro no ebe chepa ansa na aba. Na abra oba no oto krakasi anase bisikiti. Oye na dwene se trotro no bi ma ye dia inde odi bisikiti anase krakasi betwa nanim. Abra waye na dwene se obeti krakasi ano pe na ni nua ba friend wo migina bontin na mekasa yiso. Ena mo se na nkomo no aye ni desini no bisikiti ni ntino odi krakasi no ehye ne bag mu. Abayiwa yusu na oba bus station why bi abetwen kufo bus akọ eye techiman. Ena mo se bus stop we ena ye bus stop wa eso wo mosi zongo ha ntino. Ase na obi abetwen efa no bus ekoba bia okọ. Esan se aban bus ye eye adwuma wo mosi zongo ha etu a this 15 hours ansana ebi abantino. Abayiwa ya wahye kokoi eto bisikiti anansa krakase ewo kwan so se ndie wo ba na se wo kinkan ne buku ana wasati raining kakra. Abra wo yi ba ko se wo bia pe na abayiwa ya wo gina telephone so kasa na etwa ne kasa so na ogu na nichie. Tu na nichie efise na dwene ye ne se ne bisikiti anansa ne krakase na wo to fi kwan so na abayiwa asati atia no ewi. Fede oyi na abayiwa no so ayi oyi na abayiwa no so ayi na ka la so ana abayiwa no ebechemu amane binom odi agufuo hwimfi abayiwa ni nsam ebise na ontia se ono ani biscuit na abayiwa no esan bechemu amane bi ade a esi wosini mu se wohwe mani kosi awieye a obehu se ampa etoda bi a yenyina yedi hu fo ewo abrabo mu. Abayiwa na wo hyakokọ no ehia ne classmate bi ewo bus stop wo na yenhwe de to aso. Oh blessing. Let's say. Hey, see you school I found out say. Oh, I see. Why but I'm see you school my hwehwe why me. Hey, me say me search Facebook, me mo ni wo Twitter ne Instagram so me na my first one number by. Oh, I see. Now, okay. Oh, Miss Wana, me go. Me papa, me mammy, and me papa. How they are doing. It's a bus. Before bus, and ready to say bus.
Blessing etna car no e de ne classmate no ekoi na car no tun sie susu de e chense ye de boku sie wo kwaye mu bra awura ba ko no ekoye no awura yi so afre ni nua no ka kire no de asi ende se awura bi aba behwa no biscuit na bra o de phone no share no bag ma pe na ohun se the biscuit na odwin se awura no na ewe no e de shed bag to ohun se awura no mom biscuit na ori Ntempa no na odwin se awura no mom na ewia ni biscuit nanso afa de wabehu se odo mom na owia awura no biscuit eto da bia yetimi yamfonso wa abrabom nanso na ye de hye ni pafofo